Tindong alaala ng ating pagsasama sa RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Ang oras na yan, tod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Pamaskong padala, ML4 padala, mula sa M. Lumier, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinahirapan, pinag-ipunan sa M. Lumier, ang hindi nagkakaingatan. Madalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroonan. ML4 padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. Ay, bakit kaya may sakit na naman siya? Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon na ating katawan laban sa mga sakit. Simula sa ika-7 ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari nang makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.
Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, kung padungin man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kung padungin man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halit sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 to ta! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena.
Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Ang katuninungan magdanay lugod sa tuyang mga puso, pagkamuot asin pagpapatawad, ngunyan nakapaskuhan sa pagrupyaw kan sa tuyang paratubos na si Heso Kristo. Mensahe hali sa mga linasunod. Mr. and Mrs. Ray Robicho, Nanay mo British Columbia, Mr. and Mrs. Marivic Clavillas Mazo and Family, 269 Coral Street, San Isidro, Irigas City. The Villa Family and Sons, Jonel, Jesse, Philip, and Carlos, Santa Cruz Sur, Irigas City. Jujel Salazar, Lechon House, Zone 1, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Barangay Council of Santa Cruz Sur, Irigas City, headed by Josefina Comla Piñones, Santa Cruz Sur, Irigas City, and Audi Jose de Villa, retired Major, Philippine Air Force, Zone 2, San Jose, Irigas City, Sasatuya Gabos. Merry Christmas and a Happy New Year to one and all. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Ang Pasko ay panahon ng kagalakan at pagkakataon para alalahanin ang nakaraan at umasa para sa hinaharap. Naway ang dakilang mensahe ng kapayapaan at pag-ibig ay magbigay sa inyo ng kagalakan at biyaya sa napakagandang panahong ito. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Isang pagbati mula sa Oh My Gas Gasoline Station at Kaloy Store na matatagpuan sa Siramag, Balatan, Camarines Sur. Pagmamay-ari at pinamamahalaan ni Mr. Kaloy Forlante at Roslyn Forlante. Mabuhay! Ako po si Board Member Attorney Shai Fajardo Noble. Kaibanan ang sukuyang bilog na pamilya, pero po kaming nagmamawat na lugod, tawan kita ni mahal na Diyos ni marhay na salud, maugma asin matuninong na buhay asin pamumuhay. Bako lang po sa panahon ng Kapaskuhan, kundi sa maarabot pang mga aldaw asin taon kan sa tuyang buhay. Orot ang padanayon ni Espiritu nin pagkakaminuotan. Diwat, ako po si Board Member Attorney Shai Fajardo Noble, nagpapaabot po nin magayagayang Pasko asin mauswag na bagong taon sa Saing Dugabos. Diyos mabalas po, ingat! May God fill your Yuletide season in all your days with immeasurable prosperity and joy. Merry Christmas and a prosperous New Year to one and all. Greetings coming from Lala's Boutique and Minimart and BGSN Store located at Siramag Poblacion, Balatan, Camarines Sur. Manghentes Beach Resort located at Pararao, Balatan, Camarines Sur. Owned and managed by Mrs. Adele Fajardo Manghente and Blisilda Manghente Elevado. On Style Graphics Design and Services located at Pipper Street, Barangay Market Site, Daraga, Albay, with branches at Tabaco. Owned and managed by Rowena Luna. Gemstar Trading Services offered ATM withdrawal, GCash, cash in and cash out, Maya Pay Bills, loading station, and cosmetics items. Owned and managed by Dada, Malin, May, and Camille. Honorable Mark Nino Casano, Barangay Kagawad, Siramag, Balatan, Camarines Sur. Honorable Ruben de los Santos Briones, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Honorable Cecilia Cecil C. Cuarto, Municipal Vice Mayor, Balatan, Camarines Sur. Nakagat ka sa ayam? Irabox mo na yan. Nakalmot ikakaupos?
I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sali na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bawi na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfiler Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani, Sayusan. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark, Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay, kan Ngo Brothers, dadain na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard as in undersized na mga bakal, arog gan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagan dai asertado ang siring na mga materyales, as in posibleng magdulot pa ng diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kanto, saan kununyan. Paano ka mag-online shopping ngayon? Bayad muna bago bukas parcel? Online shopping with ShopSafe. Bukas parcel bago bayad. Introducing M. Lulier's newest e-scam service, ShopSafe. ShopSafe is an online escrow service which connects buyers and sellers safely online on Facebook Marketplace, Instagram, and Carousel. Magaan ang online shopping with ShopSafe. Download the Mcash app now or visit mlulier.com to learn more about it. Shop smart, sell safe with ShopSafe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Magandang araw mga kaibigan! Narito ang mga benepisyo ng pag-inom ng iBerry araw-araw.
Taglay ng iBerry ang natural na sangkap ng iBright Extract at Bilberry Berries. Sa may malabong mata dahil sa diabetes, eye strain dahil sa PC at gadgets. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. iBerry, ang inyong kasangga laban sa malabong paningin. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halit sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 to ta! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom papaya, white rose papaya, yeah yeah yeah. Boom puti ka in 7 days, oh yeah 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ay, bakit kaya may sakit na naman siya? Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon
na ating katawan laban sa mga sakit. Simula sa ika-7 ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari nang makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJets registered.